musatya, munokutya here, munotya kurwara here, munotya rufo here, munotya mweya yevanhu vakafa here. Ndine mashoko akanaka okumuronzera nyamashi. Ndinozomuronzera umwe ega une simba rokubvisa kutya kwedu kweshe. Zina rake rinozwi Jesu Kristu. Uri mukororo wakagondeka waMwari, unogara mudenga, umo munokudakara kukurutu. Asi apo aona kuti nyika yakanga yakazara ngekushata, izvi zvakamushongesa mwoyo, echiona kurwara nokutya zvakamutambudza, naye wakavada akadzirerusa. Wakasiya utende hweshe, wakauya muno munyika. Wakaita izvi nepamusoro penyu ngendaa yokuda kudetsera vanhu. Asi inga akarurama, asi vanhu veshe inga vakashata. Nokuororwa kwezvishaishi inga kuri kwekuti sure kwekufa vaizopinda mugandwa remoto mphera narini. Jesu asi kudakadzwa ndizvo, saka wakatora kuororwa kweshe kwezvishaishi zvavo ngekufa kwepamuchinjiko kuti aduse kushata kweshe kwevanhu. Kudai munhu asikashiri Jesu unozodzitwarira kuroorwa kwake, asi kuti atenda Jesu unozosupa zvishaishi zvake zveshe nekuiswa ndaramo itsva mukati mwake, naye unozopindudzwa. Haazoiti chakashata na chimwe, asi unozoita zvakarurama mukuona kwaMwari. Ngesure kwekufa Jesu wakamukazve akakwira mudenga kuna Baba ake. Na zvino unopona mphera narini. Wakanyisa simba rekufa reshe nera Satana. Apo watenda Jesu nekupurutana, Mwari unozowa Baba ako kweuri. Naye unozokudetsera apo kurwara kwechikugumira. Haazotenderi kuti mweya yakashata ikutambudze. Haungaoni Jesu zvino pano, asi uri unopona, naye unokuona nguva dzeshe. Ungakuzwa kudai uchiereketa kwaari, ishamwari yakozve, naye unoda kuti uerekete naye nguva dzeshe. Kudai uchitya, ronzera Jesu kuti akuduse kweshe. Une simba rokudetsera muzviro zveshe kuti wamutenda ngegwinyiso. Apo wofa, Jesu unozokutora nekukuisa mudenga mwakanaka, ndau inong'anikira, mwaunozogara nokudakara mphera narini. Ndizvo hama yangu, ronzera Jesu kuti ndinotenda Mwari kuti aduse kushata kwangu kweshe nekundipindudza. Ndinoda kuti ndiite mwana wenyu, ndinotenderuka kubva muzvishaishi zvangu. Waita izvi unozodusa kutya kwako kweshe, newe unozomutera munjira dzake dzeshe. Ndinobonga, ndilo zina ramambo wedu Jesu Kristu. Jesu muponesi handizotutwi, Jesu muponesi handizotutwi, kudai ngomuti wakasimwa pamvura handizotutwi. Mwakaremba mwarashika mwese mwechizwa ikwambonesi wakafira teshe mwechida ukuzoona kuzorora kwenyu mungashamba omugandwa renengazi yake. Zvinodakara imweshe muzoona muno kuponeswa kwakadai ndiko
kushaisha nosiku avataminorumbenu Jesu ndiye zuwa mwechitenda iri izwi rechakwadireka mwakapuwa mwana wake Mwari unomuda sororae mudakare mwakaremba mwese ndiwozve mumvuri wenyu muzorore kwari. Mwoyo wenyu usatambudzika, tendai kuna Mwari munditendeiwo. Mumhatso mwa Baba angu huriyo ugaro hwakawanda. Kudai zvisakadaro inga ndakamuronzera, ngokuti ndinoenda komunasirira ugaro. Kudai ndichienda komunasirira ugaro, ndinozouyazve nokumuashira ndemene kuti pendiri nemwe mungazoapowo. Nape ndinoenda munoiziya njira. Tomasi wakati kwaari, Mambo, atizipo unoenda, nenjira atingaiziya ngenyi. Jesu wakati kwaari, inini ndiri njira, negwinyiso, nokupona. Hakuna unouya kuna Baba asikauyi ndini. Mwauya? Ndauye. Ndinoda kumubvunza chinai kana kuti chipari. Zvakanaka, ronza itizwe. Ndiani munhu unoona zveshe nounozwa zveshe? Ing'anga. Haiwa. Mudzidzisi wechikoro here? Haiwa, Akadi. Mudzidzisi wechikoro Akadi. Uyu munhu uri ndau dzeshe, nguva dzeshe, wakanga aripo pakutanga nyika isati yasikwa, uri mweya wakanakisisa yaemho. Ndinomuziya, ndi Mwari. Eya, ndi Mwari. Mwari uri mweya wakanaka. Kune mweya mizhinji yakashata yaemho, asi Mwari haazi kudai ndiyo. Mwari unoda vanhu. Iri gwinyiso, Mwari wakanaka, asi unoda madzinza eshe here, nevanhu veshe here, vandau, varungu, vakaranga, navo veshe vari munyika muno here. Mwari unoda madzinza eshe, unoda varume, vakadzi nevana kweshe kweshe, nezviro zveshe zvakanaka zvinobva kuna Mwari. Asi nemweya yakashata inonyenya vanhu, handizvo here? Eya, inoshishwa, inoremadza vanhu. Mweya yakashata inochengedza vanhu, inovaronzera kuti vaite zvakashata, kumwa, kurowa, kuitirana ushungu nekurwa, kudai ngezvinoizwa munharaunda. Asi ngenyi mweya yakashata ichida kuti tiite izvizvi zviro? Ngokuti iri vadetseri vaSatani. Mweya yeshe yakashata inobva kuna Satani. Unoshanda mumwoyo yevanhu nekuvatungamirira kubva kuna Mwari. Asi Mwari unotungamirira vanhu munjira dzakanaka. Unovatungamirira kubva mukushata. Iri gwinyiso. Ndine chiro chakanaka chokumuronzera. Ngechakaitwa ndiMwari kudetsera vanhu veshe. Munochiziya here? Waiya mudenga ochozouya pashi panyika pano. Nezina rake ndiJesu Kristu. Eya, ndinoriziya zinaro. Waiya asina kushata, waiya ane nyasha kuvanhu. Eya, ndiyezve wakaita nyika, zuva, mwedzi nenyeredzi. Wakasika pakutanga mhuka nevanhu. Wakasika zviro zveshe, uri Mwari wegwinyiso. Apedza izvi zveshe haazi kuuya here munyika akatambudzika? Ngei akaita izvi?
Jesu Kristu wakauya munyika kuzoonga vanhu kubva musimba raSatani. Vanhu vakanga vabva kuna Mwari vaihambira munjira yaaivatumizira mukutongwa kundau yaSatani, kundau yokutambudzika kunoti nariini. Hino Jesu akauya here kovangwarira kubva madambudziko aya. Eya, Jesu wakatifira, wakamukazve kubva mukufa, nouyu Jesu wokupona uri muponesi wedu. Chakwadi, Jesu ndiye ega ungakona kutingwarira. Ndiri msiwo, wopinda ndini woponeswa, Ndizvo tenderukai imwimwi mukununguke kuti zvishaishi zvenyu zvitsukutidzwe, kuti ngokudaro kungauya nguva dzokumusirirwa dzinobva pamberi paMwari. Kuti atume Kristu Jesu uyo wakaemeserwa kwomuri. Hakunazve kuponeswa ngoumweni, ngokuti hakuna zina rimweni pashi pomudenga rakahinwa kuna vanhu rokuti tingaponeswa ndiro. Kuri kwangu uku kunyararanga, kuzwe wakandipa kunyarara yaembo. Kuri kwangu uku kunyararanga, kuzwe kwangu mera narini. Baba, ndironzere ishoko riya rinoamba ngokuti
Pakutanga Mwari wakasika zviro zvese, wakasika nyika nenyeredzi. Wakasika zuva nemwedzi, wakasika miti, shiri nemhuka, ngesure wakasika munhu wokutanga nomukadzi wokutanga. Zvese pamwepo zvainga zvakanaka. Vakadisa kupurutana nokudakadza Mwari. Eya, asi ngerimweni zuva Satani mukuru wemweya yakashata wakavaronzera kuti vasapurutana Mwari, vakapurutana kuna Satani nokupurutana mazwi yake. Vaite izvi vakapauka kubva kuna Mwari, havazi kupurutana mipango yaMwari yakanaka. Havazi kuchazoita vakanaka kudai ngepamberi. Handigwinyiso here? Igwinyiso. Nange sure vanhu veshe vakaberekwa panyika vakateera njira ndiyo yokushayisha. Mwari haazi kuvasiya here ngenguweyo apo vakatsanangura kuhamba ngenjira dzavo. Haiwa mukororo, tsamba yaMwari inotironzera kuti Mwari haazi kuvasiya. Kuvakungurira kwake kwaiya kukuru, ngokuti wakaziya kuti veshe vakahamba ngenjira dzechidima vaizoenda kundau yechidima chisikaperi apo vafa. Ndizvo Mwari haazi kuda kuti na umwe wavo atambudzike kudai. Ndizvo Mwari wakachizoitenyi? Unoriziya shoko racho mukorore wangu, namazwi anoti ngokuti Mwari wakaida nyika ngokudai. Ngokuti Mwari wakaida nyika ngokudai, kuti wakahina mukororo wake wakabarwa ari ega, kuti veshe vanomutenda vasafa, asi kuti vaone kupona kusikaperi. Mukororo waMwari wakauya munyika kugara pakati pavanhu. Haazi kupona kudai ndimambo, nokuti kudai ngegurudza, asi waiya murombo, naye wakaa nemadambudziko ana vanhu veshe. Zvakanyadaro inga asina kushayisha. Pakupedzisira wakatendera magaa ake kuti amukohomere pamuchinjiko apo akafa. Wakaita ichi kuite muripo wezvishayishi zvavanhu vamweni. Ndizvo nokunyati ndiani unotenda kwaari haachazofi, asi wano kupona kusikaperi. Kupona kusikaperi chinyini? Zvino unoziya mukororo. Pamazuva 3 sure kwekufa kwake, Jesu wakauyazve kubva kwevakafa, wakamuka. Ngomukuwowo wakatipangidzira kuti kufa kwakadai ngomusiwo kuna veshe vakamuashira Jesu. Musiwo uyu unobeukira mukupona kwomudenga umwe mwaari Jesu. Ngokuti uwo una Jesu kuita muponesi wake unokupona kusikaperi mumwoyo mwake. Chinyini chinoitike kune ava vasikagondi kuna Jesu? Kuna avo musiwo unobeukira mukuororwa kusikaperi. Mwari unoti uwo usikatendi kuna Jesu mukororo waMwari haazooni kupona, asi ushungu hwaMwari hunondogara padera pake. Ngendaye ichi tinosisa kuronzera munhu weshe ndi Jesu kuti vaone kumutenda. Ngokuti Mwari wakaida nyika kudai, wakahina mukororo wake, wakabarwa ari ega, kuti veshe vanomutenda vasafa, asi vaone kupona kusikaperi. Jesu wakaza kufira isisu, gonde nyasha za Jesu, tiri mukufa wakaza kwetiri, tenda rudo rwa Jesu. Uyai, uyai, mwese muno poneswa, gonda inyasha no rudo rwa Jesu. Nemwi muno poneswa. Jesu wakafa pamsoro pavanhu, gonde nyasha za Jesu,
waite chitenda, tenda rudo rwa Jesu. Uyai, uyai, mweshe munga poneswa, gonda inyasha no rudo rwa Jesu. Nemwi muno poneswa, atichahambi nenjira yokufa, gonde nyasha za Jesu. Tinodakara munjira ya Mwari, tenda rudo rwa Jesu. Uyai, uyai, mweshe munga poneswa, gonda inyasha no rudo rwa Jesu. Nemwi muno poneswa. Penya ndinoema paruvi nokukuhudza. Kudai aripo munhu unorizwa izwi rangu nokuboora musiwo, ndinosopotera kwaari, ndirye naye, naye arye neni. Mwauya shamwari. Ndauwe shamwari. Ndironzere chinyini chiri munyara wako. Itsamba ya Mwari wegwinyiso mukuru wakanaka. Mwari wevanhu vari? Ndi Mwari wevanhu veshe. Asi andisati ndambomuzwa ndiye. Eya zvakanaka. Asi iyi tsamba yake inoronza kuti mazwi ake ngeedu nevamweni vedu. Mashokonyi eunondiunzira zvino? Ine mashoko akanaka kweuri. Mashoko akanaka? Tsamba iyi inotironzera kuti Mwari unoda vanhu veshe. Vanhu vazhinji vanogara mukutya kumweya yakashata. Asi iyi tsamba inotironzera ngerudo rwaMwari kwetiri. Simba rake rakakura kupinde masimba eshe. Ndinogara mukutya kwemweya yakashata. Nasai kundironzera ngeuyu Mwari une rudo. Mwari unoziya kutya kwevanhu. Mwari unoziya kutama kwevanhu nokutambudzika kwevanhu. Unoziya zvezvishaishi zvevanhu. Igwinyiso tinokutya. Tine madambudziko nezvishaishi. Asi tingaita maonerenyi ruponeso? Tsamba iyi yaMwari inotitaurira kuti atingaoni ruponeso ngokuita midiro, kana kuti ngekubhadhare mare, kana kuti ngekuita mishando dani kunyika mumvura. Atingaponeswi ngechiemo chedzinza redu, asi kune njira. Hino tingaitwa maponeserwenyi? Mwari wegwinyiso ungatiponesa pane ichi chidisiso. Wakatipa muponesi, zina rake ndi Jesu. Ndinganase kuita madzidzirenyi ndi Jesu? Mazwi ake ari mutsamba ya Mwari. Jesu unoponesa vanhu, unodzinga kutya kwavo, unokona he kudzidzira mweya yakashata kubva kwetiri. Jesu une simba rakapindere mweya yakashata here? Eya, ngegwinyiso, Jesu ndi Mwari, naye unokonazve kudusa zvishaishi zvedu. Jesu ungaita mabvisirenyi zvishaishi zvedu? Jesu wakaperera, haazi kumboshaisha, wakatifira pamuchinjiko. Wakafa pamuchinjiko? Igwinyiso, Jesu wakafa, asi wakamukazve kwevakafa. Chinyini wakamuka kwevakafa? Eya, nazvino unopona zvinonhumirana rini. Wakanyisa simba rerufu neraSatani. Iye ega unotipa runyiso kune zvetinotya. Unotipazve runyiso kune zvishaishi zvedu. Jesu uri kuri zvino? Zvino uri mudenga, asi uri pasinde pedu. Unozwa mikumbiro yedu. Unondizwa here? Eya, unozozva veshe vanodaidza ngezina rake. Tenda kwaari, unozokuponesa. Aya mazwi akanaka. Ndinobonga kundironzera aya mazwi akanaka. Jesu ndiye nzira kumsha kwa Baba,
kumsha kwa Baba, kumsha kwa Baba. Jesu ndiye nzira kumsha kwa Baba, kune rufaro, rufaro, rufaro. Ngokuti veshe vakashaisha avazi kuhanira kuutende hwa Mwari. Muchinjiko wake wakaemeserwa, Jesu wawajoda pamutono ngamapandu ake kuti afe apo. Vanhu vakawanda vakaema apo pamuchinjiko wake, vakadaidzira ngaakohomerwe kuti afe aye. Vanhu vakawanda vakaema apo pamuchinjiko wake, vakadaidzira ngaakohomerwe kuti afe aye. Muchinjiko wake wakafishwa yamo, Mwari wakadusa zuwa rokujeka kuti Jesu afe vasikamuoni. Asi muchinjiko uri chioniso chokusunungurwa kwamadzinza eshe, tiponeswe teshe Jesu muripiri. Vechipembedzwa pasina muripo ngenyasha dzake, ngokuripirwa kuri kuna Jesu Kristu, uwo wakaemeswa Mwari kuita muripo ngokugonda ngengazi yake, kuti kupangidzirwe kururama kwake ngokurekererwa kwezvishaishi zvakaitwa ngepamberi, ngokusengerera kwa Mwari, kupangidzira kururama kwake ngeuyo mukuwo, kuti iye emene aite wakarurama nomupembedzi wouwo unotenda kuna Jesu. Jesu urihama zveunoshamisa, Jesu unoshamisa here. Vanhu vanoziya Jesu wakafira, ndizvo uri unoshamisa. Ndoponeswa ndiye jasamoponesi yega, ndochaneswa ndiye jasamoponesi yega, onaro simba rokoshambidza, hakuna womwene jasamoponesi yega.
unondida ndiye Jesu muponesi ega, uno rudo rweshe Jesu muponesi ega, onaro simba rokoshambidza hakona omwene Jesu muponesi ega, unogarirenyi Jesu muponesi ega, usaite hasha Jesu muponesi ega, honara simba rokosha mbidza hakona omwene Jesu muponesi ega, uya kwari zvino Jesu muponesi ega, tende nyasha dzake Jesu muponesi ega, onaro simba rokoshambidza hakona omwene Jesu muponesi ega. Ndinobonga Mwari ngendaa yekuti naye wakandidaidzawo. Wakandidaidza kuti ndiende kuAmerika kufunda izwi rokupona. Chakwadi ndinoti kumuri ndinodakara yaambo kuuya pasedi pano kufunda izwi rokupona. Vafundisi vokuAmerika vandiona vakadakara, vakati chakwadi tinozokufundisa iri izwi kuti uritore uende navo kuvanhu vekwako. Ndinoti kumuri avo vanozwa izwi raMwari musaramba. Kana miri kanyi muendewo kofunda izwi raMwari. Ngokuti chakwadi kunodakadzisa yaambo kuzwa izwi iri rechireketwa ngaavo vanoriziva. Izwanyi munyori wengoma echitironzera kutiri, uyai kwaari zvino Jesu muponesi ega, tendai nyasha dzake Jesu muponesi ega, unaro simba rokushambidza hakuna umweni Jesu muponesi ega. Ndinodakara inini kuti ndakamuona. Ndinodakara kudai kuti wakandipa simba rakuti ndimutere. Nazvino pano chakwadi mwoyo wangu unodakara yaambo. Ndinoti kumuri ndikumbirire, ndinoda simba raMwari kuti riuye mumwoyo mwangu ndiite zvaanoda yaambo. Ngatiteere kwaari zvino pano. Kudandi mosi wakamerudza nyoka mushango, gokudara kunotamika kuti mukora wo munhu amerudzwe, kuti veshi vanomutenda vasafa asi vawone kupona kusikapere. Johani 3:14 na 15. Apo vana va Israeli vaingava mbuka ruane wakatruka, wakadakara kakurutu, gokuti mware wakava nunurida, kuba mumaga avo. Asi mukuhamba kwavo mushango, vakahamba kudemera, gokuti njira yakakonza. Ge nguva mweni vakahamba kutuka mosi no kutuka mwari, ge mazwi akadai. Ewewe mosi wakati unzengenye kundao yakadai, idi shango, kuti tife. Hakuna kuria pano, no kuti mvura. Ichi chingwa achidet sere chiro. Mwari wakava jesisa ngokutuma nyoka zakashata pakati pavo, na vazinji vakarumwa vaidu kufa. Gowo mkuwo vanu vakareka kutuka, vakatenderuka, vakapota kuna mosi. Chakwadi tashaisha pambere pe mwari na pambere pako. Tikumbirida kuna mwari kuti aduse nyoka kuba pakati pedu. Na apo mosi wakavakumbirida kuna mwari wakapingura akati kuna mosi. Nasida nyoka yetusi ui isa padera pomuti no kuimerudza pakati pe vanu.
kunozoitika kuti munu weshe unoringira iyo nyoka unozoponeswa. Ndizo Mose wakanasira nyoka yetusi wakaimerudza iri pakati pe kampa wakatuma izwi rakadai kuvanhu. Avo veshi vakaruma nge nyoka gabauye pano varingira nyoka yetusi. Zino gati penimija kutitiri pakati pe ava vanhu. Yowe mukora wangu wakaruma nge nyoka. Mawa mwana wakachema kudara. Asi ngouo mkuo wakacherchedza chigondiso chamwari. Mwana mwari wakatigondisa kuti avo vakaruma gavaringira nyoka yetusi. Ndizo gati indeo. Mai akadetsera mwana kubuda mutenti no kuguma kundao kuti aone kuringira nyoka. Mwana ringirapo auone nyoka yetusi heri ire kuri mai zino dino iona mai da gwinya da tambiswa dino bonga mwari zino dino pona. Jesu Kristu wakakohomera pamuchinjiko genda yezisha isha zaidu tenda kwa are nyamashi uponeswa ewewe. Morapiwe mingwa oyo ore popedo pedo dijesa one nyasha ore pompanes wedu hamona nyanga mono hamona no mogore deya wonorapa deya Jesu hega. He's why. Eya e jongwe. Vanu veshi vanozia kurida kwe jongwe. He's why ze. Mwazwa heri. Eya munu no akam hatso yaki. Uno cherchedza heri muidzaniso wa Jesu genda ye vanu vaidi kuakam hatso zavo. Umwe wavo wa iya wakangwara. Tino pinimidza kutipakutanga wakauna ganidza mapue. Wakafaroma zedina, akaripisha kakarutu, akatraka mwenji wakanaka, wakaenda kugwasha, akatima miti, yakagwinya nehasha. Apedza wakaunganidza zeshi kundao paaida kuaka mhatso yaki. Akati mumoyo mwaki, zino dinoda mhatso yakagwinya, ingagara makuo wakareba. Dinozo nasa kuaka, mbura ino na kakarutu munika muno, dinoda mhatso isikashai shire gembura. Ndizo wakanasa kuaka, pakutanga wakatsira pashi akaaka paruare. Oro pedza mbura yakaamba kuna kakarutu, nedutu rakachange simba, asimunhu uyu, azi kutamba dzika, go kutimhatso yake, ya iya yakagwinya. Toyenda kore ngware uri baba weda, diane watere tatino penya kware, wasika zira peshe wakate tahe, watoma mambo jesa tidohona kware, aori yarewe unisembareshi, aunova unavesha unovaziyahe, tibote tesazowa tisawererahe, tiasere mudengongwa
kuzogara newe atetere nyasha Jesu kushaisha kwedu. Asimunu mweni asikazi kumgwara waida kuaka mhatso yake. Wakazorora metsum bura yai pasindi akati mukati mwake. Zino bur yoduku na. Dokasa kupedza mhatso yangu. Andina mkuo kuforoma zidina doaka ngemiti ne mwenji. Asi mwenji wakanaka uriku reitu. Andidi kutwara doshandisa mafuri. Gokuti uri pasindi. Andirimi pashi nini. Andidi kushanda kakrutu. Doaka pano pa jeche. Wakakasa kupedza matso yake. Gari gari mbura yakaamba kuna kakrutu. Ne dutu rakachange simba. Munu yu waiya mumhatso ne vemhuri yake. Gari gari mhatso yakawa pashi yenda yendambi. Zino Jesu wakati avo vano purtana mazwi angu echi aita vakadango uo munhu wakangwara wakaaka paruwari. No kunyati matamba zika anozouya padere paki anyiswe gokuti wakaaka padere poruwari di Jesu. Asi avo vanozwa mazwi angu bechi ramba kuapurtana, vakadango uo munhu asikazi kungwara, waka aka pajecha, apo matamba zika anouya, unoa pashi, gokuti anetsikiro rakagwinya, uno aka pare ewewe, wakatenda Jesu heri, uno hamba mukura rurama heri, kudai unoita easy, au tongozo nyiswe, Gematamba zika, asi vazinji, vanawaka pa jecha, avatindi, avaiti zakanaka. Tendai, nyamashi kuna Jesu hamadzangu, muaki paruwari. Decha zoramba rini meta, komoda mambo Jesu, na zina uchatida iza. Izae muponeswe ndapota hango mambo unde kungurera ndareka kosha esha dino kwa utenda Jesu nemwi wa hamazino dika Gati mutendetesha, teraka zashe zagashata, tidere Jesu iga, dapotango mambo, unde kungurere, dareka kosa ija, Dino kutenda Jesu. Apo Davide wa iya muushi, tino pinimidza kuti wa dakara kuenda ne wadzaki kumitunhu, no kugar nadzo zuvareshi, echi zingwarida kuti zisatorwa gemhuka zomushango, echi enda nadzo kumbura yakanaka, no kumwinji mbishi. Yesu uri moshi wangu, onondingwarira anditonga dameti
resye. Makuo mweni Jesu wakaereketa muadzaniso gendayo muushi. Wakati kudai muushi anehwa zirizana. Apo aona kuti imwe yadzo yarashika. Wosia zire makumi mafumbamwe ne mafumbamwe mushango. Ahamba kutsaka iyo yakarashika. Oro oiona unoisa papuziraki wechidakara. Oro gumakanye unokoko shamware zaki neba akirwana vaki vechiti. Dakarai neni gokuti ndaona hwa yangu yakarashika. Jesu ndiye mushi wakanaka hamadzangu unokutsaka nyamashi. Unozondi tungamera jinozotera tone yango yatepeno yeno ndikwa niza. Ndiani mushi wako di Jesu heri no kuti ndi Satan heri. Jesu wakati mbava ino uya kuba no kuraya no kuparaza. Inini daka uya kuti vawone kupona vakuone kakarutu. Vanu vazinji vano ushwan di Satan uno vachingit zera na pakugumisida vano zorashwa mhernekari. Asi abo vano tera Jesu vano zoponeswa. Davide wakati no kunyati nino zaka mubani rebuti rokufa andi zotia zaka shata gokuti wewe uneni izwai. Isi suteshi kunongo hwai takarashika na Jehova waka isa padera paki kunoti padera pe Jesu zisha ishe zedu zeshi. Jesu unokutsaka nyamashi unozoita muushi wakanaka kwori kudai wechitenda kwari washira zakanaka mukupona kwako kweshi wotorwa kugara naye mudengomo. Nyashanoko naka kwake deno wona pano. Uya hako kuna Jesu ona daizo ndiye tienda muponesi wako uiterwe nyasha rasha zako desya unozopera kopandezo oya kwamponesi wako uiterwe nyasha. Izwa gendaye Samieri, mai aki azikuana mwana makuo wakareba, na majima eshi anoda kuane vana. Dizo hena, diro zinaraki, wakakumbira kakarutu kuna mwari, gemazwe akadai. Mwari, kudai unozondipe mwana, wa mukomana, chakwadi ninozo muhina kwa uri, mazuva eshi okupona kwaki. Zino apo ere mupristi wa mwari azia ndayaki wakati. Inda hako mwari nga mupe chidisiso chako. Dizo hana wakameruka akainda kanyi kwaki. Zakaitika kudara. Hana wakabereka mwana. Akamududza zinaraki kuti di Samieri. Na hana wakadakara kakarutu. Asi hana wakacherchedza chigondiso chaki kuna mwari. Na Samieri achi mwana mudoko mai aki akamutora kuinda naye shiro. Pamweni mai aki akamubereka kudai gezo munoita imwimwe madzimai. Borowo guma shiro mai aki akahina mwana waki kuna ere mupristi echiti.
ndakumbirira mwana uyu kuna Jehova, naye wakandipa chi ndakakumbirira kwari. Ndizo unozohimwa kuna Jehova, mazuva eshi okupona kwake. Kuna Jesu, ona daido ndiye, tenda muponesi wako, uiterwe nyasha, rasha zako desha, unozopera kupandezo, oya kwamponesi wako, uiterwe nyasha. Ndizo Samueli wakagara na ere mutempere, mangwanani eshi waibiura mesiwo ye tempere, na madekoni waibasa zeveneko. Zuvere mweni madekoni apo ere mupristi ainga aata, na Samueli wakaenda wo koata, izwi rakazwika kuna Samueli rechiti. Samueli wakameruka akarumba kuenda kuna ere echiti. Didi pano, andizi kukudaija mwana wo inda hako koata. Zakaitika kudara katatu. Gokwechi tatu ere wakazia kutindi mwari, wayere keta kuna mwana uyu. Wakati kwari, Samueli inda koata. No kudai unozodaijwa ze ronza ere keta Jehova ngokuti muranda wako unozwa. Samueli wakapurtana, nezwi rakazwika ze. Samueli wakati, ere keta Jehova ngokuti muranda wako unozwa. Mwari wakamuronzera izo za aida kuti aiti. Zino mwari asata ere keta kwa uri here, tino pinimidza kuti wakaere keta kazinji mu moyo mwako. Po muri musikatendi mwari unoti, tenda Jesu nyamashi, nemwe moponeswa. Po muri mwakatenda mwari unoti, siya zeshi zakashata, unditere gegwenyiso. Apo Samueli akazwa izwi ramwari akati, ere keta Jehova, gokuti muranda wako unozwa, unoronza kudara heri iwewe. Uya hako kuna Jesu, uya hako temboza, usaide soko gara, uya zino kwahar. Rasha zako desha, unozopera kupandizo, oya kwamponesi wako, uiterwe nyasha. Paretu apo mwari wairingira vanhu vomunyika, wakatambudzika kakurutu ngokuti vanhu vaita zakashata. Vaita zishaishi zavo nguva dzeshi, no kunyati waivapanga njir yakanaka, vakaramba kuhamba ndiyo. Mwari wakati, zino kunotamika kuti ndivaparadze veshi ngokuti aba purtana kwendiri. Asi wayapo munhu umwe, waimuda mwari echi mupurtana, zina rake ndi Noa. Mwari wakamuziisa kuti waida kuparadza vanhu veshi nemhuka dzeshi gembura yendambe. Asi wakati kuna Noa, andizo
kuparadze wewe ngokuti uri wakarurama. Dizo nasira ngrava huru, upotere mukate mwayo, pamwepo ne vemhuri yako, ne zemweni zemhuka ne zeshiri. Dizo no wakapurtana mwari, aka grava. Echiaka waichumera kuvanhu kuti vatenderuke, asitino pinimidze kuti avo vanhu vakashata vaimusheka vechite, wona benzi, rinoaka ngrava pasinam bura, mwari unoti paradza heri, chakwadi, apo no wapedza kuaka ngrava, wakapotera, navo veshi vemhura, huri yake mukate, vana, ne kamba, ne mhondora, ne hachi, ne mbongora, ne zemhuka zeshi zomushango, ne zeshiri. Apo vanu vaona easy, tino pinmidza kuti vakasheka kakrutu vechiti, wona serino ita benzi. Asingesuri kwe mazuva manomwe, yakamba kunange simba, kuda ngezaka ronza mwari, mbura zakakwira metsa mibani yeshi yakazara, yakamba kukwira pamitunhu, go uwo na avo vaishaisha vakaamba kutya vechiti, chakwadi muvangere waereketa wenyiso, Noa uri wakangwara tisu tiri mapenzi, gokuti atizi kupurtana mwari, navo veshi vaka remedzwa ngembura vakafa. Zino hamadzangu ngati certezza, kuti mwari unozo tonga ze vanu veshi venika, ngendayo kushata kwavo, kudai vasika purtana, vanozo rashwa vemini. Ewewe uri pare nyamashi, wakatende here Jesu no kuti uri muzisha ishi zako, tino mupota, kuti nyamashi mutende Jesu. Doponeswa ndiye jasamoponesiega, dochaneswa ndiye jasamoponesiega, onaro simba roko shambidza, hakuna womwene jasamoponesiega, onondida ndiye jasamoponesiega, unorudo rweshe jasamoponesiega, onaro simba roko shambidza, hakuna omwene jasamoponesiega.